remake the Nathum verewi ungram kala awi kamashung kangurong j party fulu. Chitaka saikorali Nathum le ngrum sangmira. Matthew gabi sang thurk tuiza tumrada kutum. Remake the achwe kamataya pauping. Outer Manipur ST Parliamentary Constituency with polling stations Turkli repol Salushidra Chihai. National Karate doing Handi Ukrul District with me Turk na Maikaya Sambanghai. Like yang ator at the Tangkhul Express with Pau Chungsangla Jajo eina pamidalay Pau ping may saina nganangumsa. Outer Manipur ST Parliamentary Constituency with polling stations Turkli repol Salushidra Chihai. Road Kamaradla EVMs Gakai Shokta Ajahon Tarik Magadat Hergtan. Sangahai polling stations Turkwi vote Mazat Namara, Election Commission of India, Jizamigahai Atishuda, Repol Akamatarik Tumratang, Sara. Repol Sagi Assembly segment Pingji 44 Ukrul ST with 4420 Shangshak A 4436 Ukrul A Ukrul Model High School. 4441 Ukrul D1 Greenland Primary School kala 4450 Ukrul F KK Leisalala Junior High School 45 Jingai ST Willy 4514 Jingai kala 47 Karong ST Wi 4733 Oinam A1 Hiping Hina Polling atam ngothor pungshini wi eina hapokta ngazin pungmati rashungda National Guarantee to Nganli Ukrul District we Kuni thought Tharukna Mathalak in a Sharuk Quida Maikaya Sambanghai. 9 ISKF National Karate Do Championship Dimapurli Makok Mida Ajahon Tarik Makuda Pangawi in a tweet Makuda Shinitan Kupsanga. Ngahanchi All Nagaland Karate Do Association and Ngaran Mida Logdrum HR Secondary School Sanctum Tila Dimapur Nagaland Likwikaya. Ngahan Chili Yurangam Rahing the gold medal Paningkui Longlang Aida Napchang Yang Chaung the silver medals Vitizo Sankro Kala Mansak Kazingmai Jaden Shomi Atum the bronze medals Sampangaroka Atum Hi Garati India Organization Certified Coach Shimganing Merzawe Azingli train Sada Vagazangna Maikaya Sambanghai Hi Kangreo Nauping Chiwi Katemang Maning Ukrul Garati Do Association Kazum Kami Kala Katom Kami Taking Saka Gold Kayuya Yurangam Rahing Hi Zingum Tada Kani Shangshak Kulen Nauna Silver Samgapang Ping Napchang Yang Chaung Hina Zingum Tada Mati Tishar now Paningkui Lunglang the Zingum Tada Chiko Perung now Bronze Samgapang Jaden Lunghershon Hina Zingum Shini Dungre Humpung now Mansak Kazingmei Zingum Tara Lungher now Kala Vitizo Sankro Hina Zingum Tada Kani Chingjori Nauna Tangkhul now Leishi Mashitmei Mavakapei TNL Presidential Candidate S.A. Ramganing Kangakau Sada Ali Katom Kami Pohai Tangkhul Longray with President Ngapam wuivang Ningki the Khalei S.A. Ramganing Yarili Kangakau Chanpao Shoka Ramganing Tangkhul Ringkangurum we Kangayam Kangam Vadka Hai Mirinta the Shongza at the Khalei Ninkamagz Pong Shoka Long Ring Sada Khalei Tangkhul Naga Long Itumwe Alungli Kulen Kunau the Kaita the Zat the Khalei Shongza hitharan Hi Shimit Palungra Gaji Ramganing Hang Kashunglang Hai Rian Shian Chikan Leda Khalei Alungli TNL we Akoka Aka Mishan Kariag Sada Zatvagida Otpun Pungida Khalei Hili Richum now Pingwi Ningyang Kaung Kala Yurwi Shongzang Quida Khalei Alung Hilila Kagushunga Mirin Chi Kalilei Kala Kagushunga Oktot Hili Itum Gatada Ngapun Laga Zatka Sada Itum Zat Ngurum Paira Kala Gajili Ningshiya Laga Vakangai Candidate China Pongshaka Ramganing Nagahang Itum Willi Gazat Kazada Khalei Aka Gachia Naga Ngachaili Case Chumai Tweeda Khalei Tangkhul Lakna Kongnai Luishai Malaysia Tay Ngarokla Hey Ngahak Laga Ichichawi Kapaning Ningang Kung Saki Ngarok Laga Oktwida Kalehi Tangkhul Naga Long Sada Kashap Aina Tangda Ngacham Kamia Ngamimi Kapaila Apong Pashokta Oktwi Palungra Gaji Awi Ningrinachi Itum Lagashi Mashit Kamano Chingri Gahaji Pakwingarum Laga
awa ayina ringjithei hai kasa ka gashung mirin chili itum hanungda ringjithei mirin chili okthui phalungra kaji candidate SA ramganing wi shakhinaji ramganing na ghang changtang rumki da khalei richumnau pingnala ali lei shimida yari otram ngatsigi gachi hili ning khamachan leya chakha katomi da ragra TNL presidential election hili kachipam miluda kapo sai Tangkhul Nagalong President Otpam wuivang General Election May Kharam Tarik Makada Khani Thangsara TNL President Otpam Chi Zingumati 2024 to 2028 wuivang Kapangi China Namrei Khui Umpam Maramli Kanganang Laikasa Tharisang Chishat Mihai Namrei Village Hereditary Headman R. Tuimayon, son of late R. Simon Namrei Village Eina Avagato acting Headman R. Stephen, son of late R. Lungre, Aniwi Umpam Maramli Kanganang Leira Gasanachi. Namrei Village Authority na Migshok Pau Atishuda Maramchi NJC na Terkami order dated 29/11/2022 wi Kagtami Gahai Atishuda. WTR GBRN wi Yang Sangkami Azingli charge giving handing Kala taking Angaran Angaye Kwika Hair. Date 23 April 2024 tang Yari Saikorana Kagatom Mida Region Authority wi Mangali problem Maleilak Kupsang Haira Gaje R. Tuimayon Hereditary Headman Ngavau Kami Shoka. Lok Sabha polls face Kanisa Highway candidates Ngachaili Shinau Akum Chishat Mang Zangada Yari Minganin Kasali Shinau Mayarnau Mashingate Hungahai Takwi Hair. Lok Sabha polls face Karena Kakani Hili 1,618 candidates Naninga Kala Chiwi Ngachaili face Kareli Shinau candidates 135 face Kakanili 100 Mang Manichi. Political activists ping na hangda machine hina gender bias kacha Shinau mayarnau khailaga gasahi thainga saka Shinau le empower sara da matuira gahai chi acho ngsa gahai chi thei hai Lok Sabha elections with candidates 1,618 li Shinau 235 mang kachina Face kare with Shinau candidates 135 chi Tamil Nadu li 76 kada china chung makeup kaching sai Face kakne wili Kerala na Shinau candidates 24 da China kachung sai. Face kani hili party na Yangaka Congress na Shinau candidates 44 Chihoka haida. BJP na 69 field side. Gender imbalance hit the political analyst kala activists ping na mamaya kangai pong shock da wuivang party ping na Shinau li tickets migashok vatlak how kala kajikang hansai. India li khamnet mida khalei Machine electorate li yangaka Shinau na tangkai shika kada leilaka candidate li yangaka Shinau minganin vat lakai na thaida political liram li Shinau na mapung pada sharuk magakwihi wuivang kala kangahan lengasaka gaji full AMU associate Professor Dr. Iftekhar Ahmad Ansari na hangsang pauhi PTI li sampanga Zingum hangpanga zadrag hai Manipur wi cinema shongza manga khaba machut sada Imphali Khalei Palace Auditorium alungli SN John Scene Archive na and Museum the photo gallery show mi haya photo gallery chi kuptang Governor Anusuya Wiki na therkat kami Museum Chile Manipuri cinema with films kala state with film industry li ming yaulak hai khamataya mi bing wi photographs chithaimia Angaran angaye chi Manipuri cinema wi 50th anniversary ling sundag sana. Itum na thay pa 1972 kum Deb Kumar Bose na direct kasa matam ki Manipur China Manipuri film carrying sada 20th National Film Awards with President's Silver Medal for Best Regional Film sampanga. Governor Wiki na Manipuri cinema wi shongza zadang haili mayakangai pongshaka. SN Chan Scene Archive and Museum the Kashochi Manipuri Director Kare Stately Film Kasem Luramli Hogapokli Kazang SN Chan wi Amei Hai Kamig Sana Museum Chi Manipur wi Cinematic Heritage Party Kawai Kamataya Pekar Ngasaya Leimakong Kang Chupshong Maitei Kuki Kangakapli Kuki Akati Sanghai Wuivang Committee on Tribal Unity na shutdown Ngahodai Kaubru Mountain Range Kangchup Bitel Kupam li Kuki na Maitei Kangarug li Kuki Akati Hao Kutum Saza Hawachi Committee on Tribal Unity wi Atishuda Mawan Sangahayachi Bu Lamang Kipjen Hoda
village volunteer sasaya Ocho chili makhamaya pongshok the kalamawan saga hayali kayagashi jithaira the committee on tribal unity COTU na Kangpokpi district li pungtha the khani total shutdown ngota COTU na kahang ocho chi Meitei terrorists kala arambai tangol na kasa unprovoked attacks nachi kala chili state police we katom khami zanga gachila COTU na phen haira Total shutdown chi Sadar Hills Kangpokpi apam saikorali ngota. Mawan sa gahaya chi wuivang aya COTU na Martyr Cemetery Paijangli ceremony kwika yechi. Nagaland li leisak khangasam indefinite shuttered down savafara chidale. Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industry CNCCI na gahang atam na kapo maramli Nagaland government na mathada ngahan ka malaitua. Yari wuivang ache pung tharuk leisak shomira ngushun pung paro we na haupok de ngazin pung tharuk aina tangda kan khana ot losang khawai atam mira jidale hitada shokami hina atum demands masam phangrang lakha aina tangda dukan mushoki kachi wuivang ngaran sang khawai apong khamina da CNCCI na hang Dimapur shong leisak long that Naga political groups NPGs di makhamya jithaida indefinite Shudder down Kasahi Dimapur Chamber of Commerce and Industry DCCI na thanda leisak long ngataday na katom laga sada kleina Naga political groups pingna ngataday da kasina kapar kamachit kala sumon kasahi katahi merna hawa the Dimapur Chamber of Commerce and Industry DCCI na atamakagla leisak kamra gaching ngawaw gahaina Dimapur business community we kasaki Mayang sang mirang lakha aina tangda dukan kala business establishments musho marada long china ngawawa Latwida chawi khamataya pauping Outer Manipur ST Parliamentary Constituency with polling stations Turkli repol Salushidra Chihair National Karate Du Ngahandi Ukrul District with me Turk na Maikaya Samanghair Achu pau hiling ngachang haira pau ngana da kleina tum saikorali ringa pha kala khama haya zimik show ngasa ser no